Kayo tumay jong kalaim kra kapapin kreation haka at padik kulan kot aja padik nakaliang kinong sang yo ay thu makan deiru kayo kapapin long tang kendiat buar abayo batken hakilat patai buar bat kinong sang dukan hakti kayo laong makayo kam dayat bah yo le sidai kayo berang sedangchen kimpat sutu bat kala bandai na kadau kejing bom dan samla pudi bidang yo syuti minta setelah sini kebiang no. Sini aku yang ini malah. Nah, sedang dalam empat ini bidang mana nih? Sekarang dia dalam benar. Oke, lalu dah kena. Dia kecil. Dan aku masuk lagi. Jangan deh kebun tuh. Minta tepat nang om kan? Suyawan kuni temo. Kalau Ini mana malai. episode nur malah, yo tumai, masya yo si barim kita tumai lang no. Pat nang batai ini minta. So biang berkomision ke jindun kam ke biang Oh, tapi yang ni. kalaj pan kana ke nanti. Yang ni. Biang. Ya aslan seliau nih. Gini sih. Yo bim si yo tumai. Tepat tahu bang tak. Episode biang kijindun kam gini tay biang nih barim syuan. Nang dia nak manusia. Enggak susong ke 4 hari dah. Terus masih saya tak bisa sampai tino. Tempat mentar longbun di kelas student di kelas pet kan. Para kayu longbun ayong ada di kelas ya. Kini kijindun kam pat kum toilet kilat kini tay su biang nih. Oh, biang hang. Toilet tetap biang hang. Kamar su bu nih pirak sih. Memang dia apa yang? Sengai. Oh, sana. Donong apa no? Nong up tem don re tang balong la. Don long mia kan gitu deh. Nong kayo barim na kayo ba kumain na mo? Habitat ba yung mga balay ba kayo lang kitang katulad. Kayo ba kumain no? Rodang. Oo. Tadi dito dahil lami dala adat na siya po, ang layo shift, ang sasiko, ang tayo kalong po. Ang nata kayo hangin dahil, doon ka po ba doon yun, doon ka po bangga. Namata ka alam mo, nakita na kanina yung siya. At sila iya, doon ka po layak hangin dito siya po. Ay, katawin eh, sa kabiyang rin. Katawin sa po, katawin ka light kabiyang. Bakwan. Mau kong.